Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Barangba jong kaseng Henyotrep Integrated Territorial Organization hito uba donbok dakhar haba ajing keren cikilat pathai khubor mentakasngi ke arpusantrik unai leber arjar arpulai ula ong baki babun kidang kulmar ban sngoto ye reservation policy ne ka office memorandum badula ongru baki jingkren jong menteri rangba ke jela Konrad Sangma kilong ki babakla da ka bakam Bakani kamdei ke office memorandum, hindrai ke executive order, namar hadin ke jubab RTI ke balayo, ubak donbok ula ong bakaseng ke labu jingkeli, hagano ko rukom baka sarkar jela ke pedon kam ni ke jingtong kam, hapok ke jela, la ke day ke cabinet resolution, ne ke ordinance, ne de ke act jong ke state legislative assembly, pat kat kum ke kopi ke balapha, la pau syai baka day ke office memorandum, Manakal yang presiden jong kaseng ula ong baka ka ba menteri rangba ka jela ujuba menhinin kasngi kalong ka babakla da ka ba pinksan baka day ka executive order. Shishu nakal yang jong ba donbok ula ong ba ka bahayo kamyo jam hapo ka jela Meghalaya ka day tang ka office memorandum but yakani kalong kat kum ka jubab RTI balayo. Uba donbok ula ong ru ba menta ka jela kala kenjo asya ka sunpost nem ka jingya lenti but hado menta ampat la ban penbet ye ka reservation policy na ka baha yo kam yo jam hapo ka yeng dor bar thau an ka ba pen iru ye ka jingmut ba ka office memorandum hapo ka jela jongi na ka ba bishar ye ka baha thungkam tungjam kalong ka ba bi an la benrap uba donbok kawai ngan pisai saneng kong ye ka to ka jingkren jong menteri rangba menen hadian bagi la keli kilat ai ko bot Kalor yung ba kibon kiba confuse ya kata reservation policy lani kata office memorandum. Kaya nakaliang menteri rangba menin ulong ba kamdai ka office memorandum ndre ka kata executive order. Ndre nga pa ban pisay sibata maka ka ba kren kontrak kongkalnya sama menin menteri rangba kalong ka ba dalam bakla. Balay yung kontak yung kren beda ba siya hadin mengilayo kat kani ka jubab ba kani ka artikai. Nilak kali kumni under which rule is the government of Meghalaya implementing the present job reservation in the state i.e. kadai ka cabinet resolution ne dan ordinance ne dak act jongga state legislative assembly ne la jubab badai ka copy of resolution lane kata ka office memorandum kabamut ka ai ka pajubab menteri rangba menen kalong ka babakla kaban pengkesan ba kadai ka executive order dan dia kelak bersena kata state policy hang ni ngilak dia berdegar bong C by an act of the state legislative assembly kamumut kata executive order kani kata ke counter ke benengkong ang counter halor ba uang ba kamdai ke office memorandum ke job reservation policy hapok jela jungi kadai tangka office memorandum kata umbak keren menga indrai la keren kat kum ka RTI kabala undersign the under secretary jongga government of Meghalaya personal and administration reform department B kata ketika menengkong. Tahu keren tu uang ba kat kum ka concession provision bu umla ban highlight lani ba batai. Let's say ngai lu dia ngambil ta constitutional expert ndai ngitip ba minala le school nya hapan le class 1 class 2 class 3 na class 1 cha class 4 ndai ka ba ka ai ka ba yo contradict ba ka 1979 har ni ru la keren sai ba ngamenjur kendian hang tu ka jingkren jong Konrad ko bong ba kamlats Andre haga 1979 kelak keren syai kumni direct that reservation shall not be treated as lapse after the expiry of the second year but will be carried forward for 1 year more for a total period of 3 years kabamut nyok kendai prapwe up to prabuan tementa ndai so tak arpo lai po ndai la sampung snam ati kadege jing sisa kumpang la ongi pita nu bodan hakaliang sisa kun dictate begitu chief minister jong betu ruling party Kakai ke baca ngalong wal sungsi pat benong don PTP veteran kum nako ke GUDP kadon kum jong ba pol isngap jar halor kene kalong ke bemlaon pediam kadon lingba ke SPDP don pula nang la start ke biru andre ke balik se pat yo bakim balik yo bakim nur bang ta ye kene ka reservation yo le se kim tip lane yo kitip ru andre hagaje bendri yo banlong la dangi tiang thane ka an la dangi kon men toisna kumot hagaje bendri yo jongi nginum poisna Daga ngingi songi ba kini ki ruling party ki ki kaneka sarkar senrop lang ngangai i ba kadon jingma namar ba la supun komo jubuar dagi perlok nang tinapo ridong garo
Kung ipay kandir ka rusya. Bahato kiiba. Haba ye keren bat ya kan ka academic ne. Haba ngi ong ya ta ka baha ban pentung le ye ki higher and technical studies. Hang niru kala diction keren saya itu what haka tu ka minutes of arguments ka ba la wanra ajili di ba eskeson. Hang tu ka ba u kontra ila keren saya no. Ba la extend based on spirit and principle jong ke job reservation policy. Kabamud lada ukonra kupa ban extend kala. Ha, andre hang ni klem kran shaira ban penyo lane ban penrong dia kata ka. Yang ba kata ka academic. Dai halor kata ka mangren. Bangi na kalian ka seng ni ai di thok di ban penrong ban eki higher technical studies support ka kane ka ai. Saya kita habi dai bat kita akibat ukuran kontrak ubah pengsan ku ya kan ya job reservation but ke andreu ko bawan ra iba adal bat niru ngela de ai dia ka jingtho syaka sarkar jingla sa e commissioner and secretary jong government of Media hak kendai tarik disembat arajar ar hangni bangi dawa ba hadian bangi lai ba lingba la de amen ya kan ya ka subsequent ka kun notification ar potrik sa kat kendai nyukuar kawai berkatra katar kendai nyukuar kawai arpsan katwai kendai punyu riu kawai ka dei katar not kendai nyukos pak kendai kawai ka kendai katar kendai pakawai kawai perlai pro shipo ar hajan riu bat kawai kadu kadai nyu ra ar pro kanyo dahang niru nyila pensai kat kum katuka kadan hapo public domain ya kan dika job reservation dan dika tak office memorandum kabelabu website kejungki ya kaba saupo kasi denja saupo garo bat 100% adas dahang ni ngila ong ban kontup kaba long thikum katuka andro ko ba wanra uba adal bat hapo assembly ban yo lingba kita ki higher and technical study institution kum ka MBBS ban kuliah doktor engineer ini so yadai badai ba kai kepada wa iba red ban table hapo berwanra itu ka andro hindrei hantu telah reject no hindrei na kalian jungi la dapat na gajungtho bagi kuat ban pendung tingi kermen ba ka sarkar kade ban le ini halor kan ya lum kumta hangni ru mila tho ba kin ya kendu hakabor jong ka jing besar bar ho nyimla ban ni na kalian jungi la da mu syakut ye kabenta jong ko khot pat nyim dam nyim batai sipat ba ke ai ka ba ginang kadang don ko proses tingi kermen ka high court kan sujuba daga lenti ka badai bat ban pembek no ya kan ka reservation policy apo gejela gejuni ka belong be an hidup minta Terkenjat halo. ka statement dari ba arden jong ba pe hapo assembly ka rules and regulation ngam da tip ngam da clear ba wala si ki don guideline yo ba ka por kam sha sho lakot hendrei ka ai ka jingni jong iba arden I appreciate as a leader kumani sa jong kandung ka hito kan pe VPP I appreciate a leader jong VPP bo la kren ya kan ni ka benta ban ya kren halor kata ko roster system tingi na kalian ko jongi hini sngo ba yel ya kan ni ka roster system ka long illegal baling ko illegal pe kumtan ngapni ye ba ka 1979 kala long kala ban long lapse ya kaban ong pet ban phai kmat ban ya chadu ka 1972 ban snai kata ka roster system kata ka la ban long te kastan ke jong ko VPP bat ka jingkran jong ba arden ni so ko badaya bat la dai ban keren ba kumno la long la ban sna an lene la ban pembek kata ka roster system hawa wat ya ka job reservation ku ka dai tangka ka office memorandum lene ka resolution Bahato pi dan benong pe ngan keren ka basai di badan haku ruling ni kiyo stand ya kaneka office memorandum lene kata ka job reservation no ruling unun dictate but ya kata ka job reservation kabalalong ka dictatorship te hitip hi kasi jungi ngan keren ka basai de kibadam kimadam hendrei kajai bentiu jungi la kadang kadang pak sipak ya kata 40% ka bomut ka ban penduk jing chamia ki kon samla ki bala nang lasta ki bala long capable hendrei ban ong pat ya yikini ki wei ki ruling party itu kinumnur hiru ban keren dan kitip sai ba kidang pak hi badan diktat de halor kata ni na kalian ka jongi ni stuk sai ba na ruling party kinum keren ya kan ka roster system but let's say yo kim tip
lane kem le hmuak wat do menteri rang ba do klem le hmuak menen udang kren kunto da ka ba pengsan ba ka de executive order hendrai ka de department ke jong uhi ka ba kren ba ka de office memorandum te nga kermen scam begini ke ruling party tiba dan hakal yang sesat kin buat bah kin kendang bah lum kunta kani ka job reservation haga jala ke jumi kan sakta jor bah dekni ki kon samlan ke jumi ma nang bangin ya sai kumnongin khen ba roster system ka long ante habang ila ong yati what ka job reservation ka rukom thung jam mentar ka long illegal ka beri tang hapo state te kumno nishem ya katai ka roster system why you are entertain bali ki entertain ya roster ndrengi de ban challenge mangi ken ya roster hapo ka yeng bisa nimdei ban pengsan ya roster ndei tang ba batha kita kini kita ngin system what you bo convict ru teng idang la banyak jaga wai kelenti hendrai tang ba batha kita ngin tiang than ya ka ain umlong ndei banga pendrem ya no ngai keren persya ya ka bor jong ka yeng bisa hendrai ngi haban keren bet badai ka job reservation hapo ka jela ka jongi ka long bean bat ka roster system gidei ban khen bean ya ki bat ngimti biru ya kata ka roster ya ka roster enda ka long ain ka ne ka job reservation ka roster kan long hapo ka rule kin pinwan kita ki rule panggitan lang ko up to prabuan tementa ndai so tak har pau lai pau ndai la sam pau snem ka phala ban table ya kaneka reservation policy hapo assembly ka bomot ka office memorandum ni hapo jela juni takum ka jinya ya kata ka bah thung kam thung jam ha ka jela juni kalau bilaga illegal la kalong be ai